Hasbandry and Veterinary Department ahin pen Jontu kapangreng seke kepi. Damper lapen motorcycle kachetong ajok adim mat bang hini apran kedam. Kedam neli Birta life than bang phi sami rini mailin timungpi. Asnon ang ton pen Birta arju ponikta. Nijang karbiang long rongkhang MSC constituency ke parlo dongka mukam veterinary training hololong pini bi vo phak chainong kapangreng ale kachipalong thekjimapu ajai mek kedeng pen seke tame pipon. Bangso training program lake Animal Husbandry and Veterinary Department pensi sikdang ponlo. Pini ajai megalong Dr. Pankaj Kumar Loskar lapen Dr. Rimjim Bepiatum chitong dumsi seke pidon. Bangso hot alang litum pen kithan ke pare pon ke. Monit pirthelong kireng dun iji akrong do. Bonta lahai mena ke bor ipen ason awarsai kachoklem jiaphan panung koksi. Sorkar avoreng aphan choton prong ajo kidorde ki phophe pensi kaya chitim chepadam ren ti bomlo. Kai kirla long matha kirla pen bi ivo phak chainong hai hoi ki pangreng pen ale ka chepalong jiaphan ningkirung alam the jai tikangsi kachitong dun armo tumaphan aning parong pon pro. Wothat lang sopen Birta live apherang ke Rajivan se report. Nilitum hedi mane actually farmers do an kon karbiang long pen west karbiang long hedi do an farmers to hedi mane ekta knowledge scientific keli lakum person si mane animals ka pangreng nang jiman la so ko thaksi nilitum training ki hedi sector beleg piggery sector ko thakani nilitum thanlo anke gotery sector ko thanlo anke poultry sector ko thakani nilitum thanlo la so training main objective ke lapo hilo je nilitum that ke do farmers ko anma latum mane income mane livestock pe hedi income generating e function nilitum la so training ka pati. নমস্কাৰ মোৰ নাম ডক্টৰ পংকজ কুমাৰ লস্কৰ মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মহকুমা পশুপালন বিষয়া আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্ত পৰিষদৰ অনাৰেবল EM উপিং মাছলাই ছাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি ইনকাম জেনেৰেটিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি উদ্যমী আৰু আগ্ৰহী যিখিনি পশুপালক আছে তেওঁলোকক বাছি পেলাই তেওঁলোকক স্কিল বেছ ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু তেওঁৰ নিৰ্দেশতেই আমি যোৱা ডেৰমাহ ধৰি আমি আমাৰ ডক্টৰ ৰূপম আছে আমাৰ লগতে আমাৰ ডক্টৰ ৰিমজিম বেপি আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি ডেৰমাহ ধৰি আমাৰ এই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 400 ফাৰ্মাৰক আমি বিজ্ঞানসন্মত কেনেধৰণে পশুপালন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক আমি স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে আগুৱাই লৈ যাওঁ। এইখিনি আমি আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মহকুমা পশুপালন বিভাগ আছে তাৰ পৰা আমি এইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ। Dima Hasao district arlo umrongso 26 kilometer along dampar lapen motorcycle kachetong ajok adim along amat bang hini apran kedam. Pini pai achiklo ni phaing kora truck arni porphai krehini ra achitima pormalom umrongso 26 kilometer along dampar lapen motorcycle kachetong ajok adim along amat bang hini apran damjoy. Bike mate motorcycle number AS09G 8416 dampar number AS09C7957 pusi pangthek pon. Kithi don lada bang phuatum lake Clarkson hanse arta krei troxy umrongso siki langso lapen pabitra be arta thongke rasir kep nijang karbiang long jengkha chengbong amanga rong pusi pangthek pon. Birta kirib don long atengke nonamat apran kidam juyatum aphan umrongso police atum postmortem ke ponji aphan sikdang pon bomlang lapen dampara gari polisari dengsi ingnang pon cheklo pusi Birta long pon. West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Katha report. Pini Birta bangke labang se kang ton poniklo laing bom tha Birta live.